Kabalang Catholic Parish Laitlyngkot rengkat berkipat riungan kikur kikha beginong song ke ilaka kila shimbenta bansaki ya ke jingle niam be isongkun ha ke bandit ontep ye iparat som Mukhim ikpa jong Reverend Padar Marvelous khar akor jong ke seng riuniam Holy Cross ibalakan jo prap prasnem kerta. Ya kamas bakot na kabenta kaminsim balaklat no lakanya pinbenta da ukon jong ihi ubalay tu kana melung minsim ya kajing im balului bat bashida jong ikpa ibala pencelur yala ukon bandrung syaka kamling do soblay ban IT yalade na kabenta kabalang. Hakani kamas bakot la shimbenta da prangut kiling do soblay bandway na kabenta kajing jathat kaminsim jong iparat som Mukhim. Kirang ba na kani ka parish kila kren sngaw tanat sipang kajing im shisur shidur jung ini parat. Latap ya kamet jung ini parat haulum kentang kabalang Katolik halat dengkot hapedeng kasngi kabaparnay.